بەلای تەماشەوانین هێژا 5 ڕۆژێنژی پەیوەندی بجووانە کورد ئێرۆ ژاوای کوردستانێرە لە سربیا قوتبووە. ڕەمان فەرحان ئیبراهیم 23 ساڵێک و خەڵکی باژارێ قامشلۆیە ji demak û gihiştiya Serbiya tu agahî li ser nemane malbata Raman ji Kurdistan 24 got ji 28 tirmehê ve tu zanyarî li ser kurê xwe negirtine nizanin tirsa wan heye ku li Serbiya rastî bûyerek nexweş hatibe. Li gor malbata Raman dawî car kurê wan li navçeyek nêzîkî bajarokê Pîrot li ser Riya 221 bûye ku nêzîkî hêleka serbazî ye. Malbata wî xortê Kurd bi Riya Kurdistan 24 bang dikin her kesê zanyariyek li ser kurê wan hebe peywendiyê biwa.